Hai menaje gima I zai I awang remnen mai nduike zikreu tingkum chana zeng kaikna kamai ting higigu Zeme man sa news Zeme kone hai mena hangge paulia gai dera delei Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne anjana induike zi skui tingkum chana zeng kaikna ri mai ge Golagat district ge dichu zain to chudai ra betar me project kremdai inaugurate gai zai ting chu te chu ze sum gai dele je ka chule zai Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saja Golagat district ge pane ting chu te chu ze sum gai zai project kremdai inaugurate gai bige pmi krol chang ke ze hai mnge miria gum gule je ka chudele zai ai je upar Assam district hang kole je sale Zai Assam gu Chief Minister ne mi krol changke je hai minge mi project remdai te chura hange ting chu te chu je sumgai bige Assam Golagat district ge medical college bogori jeng ka chibam ge te chura hange chige mi krol hai srok je himreuket rangkang gyukle je chu zaina birangana sati sidini state university te raba hange rangkang krol changrak srok je kana sanction te gaidele je ka chedele zaina chirun mak je deputy gu commissioner complex te hange je krol hadai skui langai zai mini stadium bezi lovely na borgo hengte rahang je krol changkreuket langai zaina government gu polytechnic bnai industrial training institute ITI je tele miwang dai hange krol mingye langai dele je ka chule zai aibram me sauza garim puigi road development project hange krol hai mingye sanction te gai dele chief minister ne ai pau kacharang kang sanction te gai bige project cham cham be ta te rob je plui I ne je ta je te wang kam sing lo je Assam gu chief minister ne rang ting gai dele zaina Assam gu chief minister ne sa je wang dai rabe ting kum chana jang kai sruge bogori jenge medical college tele rob je tele loi gule je sale za Assam Golagat district ge project rem dai di chu zain to chu dai rab tar me Assam gu chief minister ne te lia gai za inaugurate gai bi hige pamte je cabinet minister Ajanta Nyok Nandita Gorlosa Kesab Mahanta Atul Bora jai member of legislative assembly Biswajit Bukan Babin Barali jai Mirinal Saikia I'm bone pamte je wangai dele je sale Zai North East Nagaland Capital Cultural Hall ko himaga anjanai duike ji skui tingkum chana jangkai kana remaiting muige Miss Nagaland banai Mr Nagaland hanga kaklangbge Zunheboto district phui Hikali Achumi tingkum kai ga chumko ne hanai kum chana jangkai kana Miss Nagaland gu title je ngamni dele je ka chedle zai paknabge Molong Yaden kachebepe bodybuilder Dimapur pe ne hanai kum chana jangkai kana Mr Nagaland gu title je ngamni dele je ka chedle zaine first runner up je Nagaland Peak district Kennedy Septing Kumkres Kuikone first runner up Zangamni Deleja Chevza second runner up je Mokochung district Gentiren Jamir Peting Kumkaiket Kone second runner up je Ngamni Deleja ka chedele za ai je hanai kum chang na jang kai kana Miss Nagaland banai Mr Nagaland hanga ka klangge railang betu je Miss Nagaland ngobe banai Mr Nagaland ngome hanga ka charangkang puni hanga to hi pe bije lakket banai hamper gift pe gai dele ja ka chedele za first runner up ge ngamong hange to hize kacharangkang changryak snabnai hamper gift pegai jai pakna be second runner up ge ngamung ma hange ja kacharangkang changringe bnai hamper gift pegai dele ja ka chedele jaina ai je Miss Nagaland bnai Mr Nagaland sauze subtitle duima hangdu kacharangkang to hize mina hangke ge changkreu je pegai dele ja ka chule za India ramgu Prime Minister Narendra Modi ne kumchangna ja kresna kumgine hanai kum changna ja kai kana ria changbge ka hamiki foreign den be tebge daigum ria ka charang kang to gai nime ka chibje jai daigum ria rangkang ja expanded to nime ka chibje anui haimna kudui nalus du chigari kele India ramgu Prime Minister Narendra Modi ne kumchangna ja kresna kumgine hanai kum changna ja kai kana ria changbge plan teuze official foreign ge panem be gai be foreign country ge plan Himre Sro country ge begai dele ja ka chule zaina nakagu datalui ge India ramgu Prime Minister Narendra Modi ne kumchangna ja kresna kumgine hanai kum changna ja ngai kana ria changge chunaria chi singge country kai skui ka hamiki gu country kai skui ge begai ge charangkang plan te ta te nibje
crore haina je lakhim re skui te ta te gai de le jaga chuli za ai je so je India ram gu prime minister ne kum changna je kre skui kum ge bu delegation me je ngolu je USA United States America be gyut ge plan te je charang kang te ta te ni je crore kai ka chum je lang kai je sna te ta te gai le jaga chebe chuna re gu data ga chi changai de le za Ukraine kdege Russia ne hreite gubge Ukraine spy mrame Russia mze ngira za pnu de hiket ka chil rahange hrai crore me ludera USA United States America gu lawmaker na charangkang pe dai rahange het kai bje $800 million pe dai rahange het kai dele za ka chuli za ipo Ukraine mahange USA mna ka charangkang kanga ba ma ge Taiwan mahange China na Taiwan kde hreite gud za na Taiwan kde me pnu de hiket ka chil ra za hrai crore me lu ra za China mze ngira hange Taiwan mahangdu charangkang peim pam gai dele jaga chuli za Ukraine kdege Russia na hreite gu bje chuna tingkum kum ke changji gu dele pikeu keu kreu so I dele jaga chuli za Ukraine spy mramna pnugu hraini limbung Ukrainian fighter jet te luze Russiam gu hrai kro kai kan dui bebam za Russiam gu hrai gari de me sau bebam ge pnuine missile ne strike te dele je sali Zai chirin mak zai Ukraine kdai Luhansk ka chibam ge Russiam gu armor vehicle hre gari tekan rui bize Ukraine gu artillery ne kapkan sia dele ja ka chule zai Ukraine gu artillery ne Russiam gu armor vehicle spy meze phungba gari kam sia gai be bloge hemi kalui zebam dele ja ka chule man sapo mne sa za ai Russiam gu armor vehicle hre spy meze phungba gari kapkan siap ge Russia spy mege ki je chai rahang du hanum gai dele ja sale